Julius Kachede omushomeso wa humwire n'umutura w'ekyaro kya Musumba omutawuni kanso ya Kyegegwa ogwa katandika kuhinga gonja omwaka gw'2021 bwanyuma y'ebitoki bya buriju ebiyabire nahinga kugwebeyi ombwire bwa COVID-19 katandika kulimana n'ebitoki biti bya buli kiro nimbihebwa nadizi bakampereza ebitoki bya hikankemu ebitoki ebyo na bibyara byeja kurungi bayitu mubwire bwa COVID ebitoki bya kanyire beyi yagenda hasi ombitoko mukasanga ntayire mu bgonja buli buke mbunagaragiremu bulimu bayitu kajya kurora kandi beyi yagonja nkayibiri 3 zataka kusinga haihi pick up ya ibitoke bindi so kitekeze cyayi cyangamba habwa hakintongera hagonja hati aho nacho na yongera hagonja na byarayo amakoro ka 15 agagonye nagongeraho hati gonja zakanye so kurugira bwirobu natandika kuba mulimi wagonja na sazinu ninde magonja ogwa katandikana n'emitumba 3 eyihiro wa moranwa hatuwahika aha musoro gwa Julius gonja ze nizirebeka je kandi atugambire na n'obukoryo bwa rukozesa oburukono enda kulinda gonje ndokagirinda cyo kubanza neyetaga enyomi aboko myaga ndugituntuza muno so buli gonje bekamazire kwana no gitekamu enyomi dene cya kabiri tekwetaga isansa hati isansa oyine kulihamu mubire bwono no lihamu deno kwitira no yegenda sereza ebyana tayabyana bingi muno yahe cyana kimurundi bibiri ahabwo kongeramo obwenje omukhinga ogwa ketwe mishomo y'ekitongole cha Vision Group haro program ezindukuru zabalimi nka TV West tiziba kilo cya kabiri kilo cya kabiri ha TV West ninkiraho muno okubaho nimpura enyegesege nabukede nayo ine nanka nayo ine that program yabulimi nayo roho so TV enyambire muno okumanya no kuhinduramo mikoro yange bundu kuba nindimo ogwo musuru gwa gonja akahinga memiti y'amapapari eyari kugira ngo akashanga byona nabakoraje hamwe hatarwe kirukurira kitashi cyacho Julius nagira ngo ekaye emuhwerire cyangwa umurumogo mucyara ninkora nawe bayito abana bali hayisomero hati cyo mugisa mu ntungira umwana ajya gusomera ibyo kurimo so umwana ugu nawe atankira kurana nyine n'abakozi abandi bayito na family ngine ninkora nayo abako inde kumanya iki kirugendo maiso bagume nabo bamanye bisingo bingi babimanyire ahabwo kwirinda indwara aha musorweye atugambire okwarukora n'obundi kuba ninteme TikTok nijyambisha muno jiki nimbaza ningiteka hakipanka nuko nintamaki nintema gonja tinkumara gatema icyo nikikozire kandi kinkolire kandi kakubandora gonjerwo iri ninyango habwangu nyina bali misabaroho amageza gabampe garoho gonjege ningiha then ebisiga ni continue ngene bebitayine songa Julius nagira ngo akatareka gonja nikinji kandi karoho kandi nagira ngo bwa hati enkota ya gonja najiguze mitware 3 nyina abasubuza bakugira Kampala mukono nabayija hanu nyine banu aba boda barukuzitwara mu bende ni fact na sahazi no hambere wayizira haba pikipiki ibiri ni pake nitwara mu bene bagenda bagaruka oyihireho kuhinga gonja ogwaine hiki kumizomwani ezahereze kwiha miliyoni 20 omwaru kugira ngo aganyirwe mu cyango hona ino musoro gw'amapapari ogwaru kugira ngo nagwa katareka go karoho ubwo nayongera risente embuza hamwe na nembata kandi byo kuriya byente nabyehinjira ecero kumuhwera kucendeza hanshohoza household income yongire akasente kiyongiruho mukasente ko yongiraho abana mbahire mu isomero bari basoma kurungi Julius nagira ngo okuhinga gonja cyo muhwerire okwimusentasiya ye ahabasize kombe kenji biri omusenta ya Nyamahanami hamwe na nenju yo kuraramo otireho na no kushomesa abana nyambikire nkatandika na Kamasho House na hamwe nje ibiri za Kamasho House harugudoko inji umuka njombekere kandi ukwanorora ingire mu kurora hambere ndugira hambere ndi
agona mani gagunja ogu nayongera agira ngu gonja ehwerire na baranwa be okutunga emirimo na n'okwimusa entaasya yaabo bwanyuma y'okushanga ngu hati aha faamu ye naakozesa abakozi bashatu abarikushashurwa okwezi ahagati y'emitwaro 15 hamwe na 20 reero akozesa abakozi abarijarija abari ahagati ya 5 hamwe na 10 okurugyerera aha mirimo kwerikubeere abataka bayambire muno habwokuba obwire bunu buli kiro ninkozesa abantu batari hasi 20 nimbasasura buli kiro then nyinemu abakozi abandi aba banduguma nabo yakuri permanent nka basatu abo ninguma nabo so abataka abandi aba batayire mu isomero habona abataka abandi abampire embibo abarukusobora abanyakwinita kamba hayire embibo banyine babyara kandi ninihira nti omwago murune dune myaka 2 iri kwijya mu maiso hane ijya kubera senta yagonja abwo kwerinda abashuma ogu nakwatanisa n'abaranwa abako abantu bona nimba evolving abantu bakyaro bona they are all involved so ebintu ebi babitoyirenke ebintu ebyabo bamberiroho tinsogamba ngo nyina abashuma timba inusa Julius nasima government yamuhire embibo y'ebitoke bya burijo na nembibo y'omwani otireho na n'obukugu bw'abahingisa government enyambire mbintu bingi muno embibo yo kubanza yantandikisize kabya nadis ne bampereze bitoke iki kikaba kikuru muno n'omwani obagumpaye guratandikire nago ekirimwa kyagonja kirekima habirimwe ekiturozire ekisobora kuyimukya abalimi nikibaletere entahi enungi kandi turozire nti ekirimwa kino kisobora kugumira embeera eyobwire kandi nikigumira nitaka nobuli kuba litali litaine kigimusa kyamani no kibyara kandi nosobora kuongera kusemeza itaka eryo ogwe byona nabikora kandi nabiguza nk'uko biri atine mutindo gwayonjireho ningashe value addition nikwe kushaba government okumuha ebyoma ebyakubasa komesa za gonja akihamu obuhunga ninga chips akaganyirwa mu kihango nimpura haliyo equipments isobora ku ebintu bisobora ku processinga gonja ekaruga mu gonja deno kagiteka mu kintu ekindi kino kinyamba okongera kutunga sente ziri kumara processing egi nimbihura biriyo so nakubaye ni nsaba government enkwatireho nanyo mukika cyo kutunda ibintu binu biriro nanyo bitunda biri process nuko tunga sente karukumara obwa hati Julius gonja naziha miliyoni ziri hagati ya 50 hamwe na miliyoni nshanju kandi wagitaho ibindi byarukora natunga sente ziri hagati ya miliyoni 9 hamwe na miliyoni 100 bori aha muhirugo mwaka nko mushomeso wahumwire ahijira abakozi ba government okwebicara aha bwanyensya na munongo kugura amataka amakuru agagasha kwa Philip Muranzira.